black and white with striking gold ang nagpatigbabaw nga color sa GMA Gala 2023. Stand out ug nag-sparkle sa red carpet ang mga Kapuso A-listers, Sparkle artists, ug mga respetadong executives. Lakip na usab ang mga anchors ug reporters sa GMA Integrated News. Gisugda ng GMA Gala 2023 sa pagangop ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon uban ang iyang asawa nga si Teresa Gozon. Tonight is a rare spectacle, a dazzling event of the brightest stars under one roof with leaders of both government and the private sector. May this gala be remembered as the night we all came together as one in the state. Let the milestones we celebrate tonight remind us of our blessings from the Lord and our reason for being here, to enrich the lives of Filipinos with superior entertainment and responsible, unbiased, accurate news and information. Present usab si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Also for all GMA talents, for our GMA executives, and of course our partners and sponsors will all be here together to enjoy the night. Notable usab ang pagtambong sa mga collaborators sa Kapuso Network sa Gala, diin itambong si ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak, ABS-CBN COO of Broadcast Cory Vidanes o pipila ka mga kapamilya artist sama nila ni Vice Ganda, Ann Curtis o Joshua Garcia. Di pa si Dunggay Couple of the Night sila Marian ug Dingdong Dantes. Love Team of the Night sila Julian San Jose o Graver Cruz. Spotlight Male and Female Stars of the Night sila si Roro Madrid o Bianca Umali. Sparkling Couple of the Night ang newly engaged nga sila si Bea Alonzo o Dominic Roque. Samtang Male and Female Sparkle Star of the Night sila si Alden Richards o Heart Evangelista. Ang real-life couple nga sila si Kylie Alcantara ug Mavi Ligaspi nga bida sa romantic series sa GMA Afternoon Prime ang Love is Love at First Read misal mo tusab sa GMA Gala 2023. Ang ilang Kapuso project together nagkaduol na ang lovely finale week. Aduna itugan mo sagusa sa ilang gibati. Maangkon ka nila ang lovely happy ending, sundan ta kini pagkahuman sa Balitang Bisdak alas 5:40 sa hapon.